Goizean goiz abiatu dira Euskal Herritik Madrilera, ELA, LAB, EILAZ, N eta 3 osatutako Euskal Gehiengo sindikalaren autobusak. Lan eta bizi baldintzak erabakitzeko eskubidea aldarrikatzera. Lehen aldia da Euskal Sindikatuak Espainiako hiriburuan mobilizatu direla. Goizeko 9 aldera egin dute atsedenaldia Bozegia zen Gasteiztik abiatutako autobusak, Madrildik 101 kilometrora. Gozaria horrean zutela, bidaiari ilusioz ekin diotela aitortu dute. Bueno, ez dakit, Madrilera joateko bastante nobedade da, eta, ez dakit, incertidumbre pixka batekin, agartzen joango dan dana, baina, ilusin ez bai, gauza desberdin bat, eta agartzen egin dana. Bai, momentuz, neko, ez natu behar gara hori indikan, ez? Behin eltzen garenean igual, tentsio handiago igual izango dugu edo Oskaro, ez? Segun ze panorama aurkitzen dugun, baina, prinsipioz gogotxu, hori, gure aldarrikapenak aldarrikatzera, eta hori, haien etxetara joan ez, entzuten diguten eta listo, eta hori, gero egunero jarraitzera jarraituko dugu borrokan, eta Gube pixkat indarra hartzi beste sindikatu nazionalista batzukin, Katalanekin eta Kanarioekin, eta azkenien indarra beti dago ondo. Betiko manifestazioak eta greba orokorrak eta beste mobilizazio mota bat da, ez berdina, ez dakit, jendeari bebai, ez dakit ilusioa berpisteko edo ez dakit beste modu bat, ez berria, batxutan gauza berriak egitea, ondo datoz, ez dakit, mesua zabaltzeko eta ez dakit. 11 aldera heldu dira Madrilera. Galizia, Katalunia eta Kanaria Uharteetako sindikatuekin egin dute bat. Etorri gara salatzera kapitalak nahi duena klase politiko batek ia osoak ematen dio babesa aurrera eramateko ajuste eta errekorte oso izugarriak eta sindikalismoak bilatu behar du bere tokia beti langileon defentsan. Eta ELA behintzat horretan dago eta oso pozik dago gainera beste sindikatuekin harreman hau sendotzen. Lo que esperamos es que primero el gobierno, si es que no tome nota de que existe un sindicalismo alternativo en el Estado, que no todos estamos por esa política de colaboración y esa política entreguista que siguen comisiones obreras y UGT, y después para que la propia opinión pública española también conozca que aquí hay sindicatos representativos, sindicatos que tenemos capacidad de movilización social, como lo demostramos en las huelgas generales que convocamos en nuestras respectivas naciones, y que por lo tanto hay alternativas y se puede hacer un sindicalismo diferente, un sindicalismo que realmente se plantee en un momento tan crítico para la clase trabajadora como esta, hacer movilizaciones y en dar la batalla también en el campo ideológico para denunciar este modelo que es tremendamente negativo y perjudicial para la clase trabajadora y luchar realmente por un modelo alternativo, un modelo mucho más justo, mucho más solidario, que garanta un reparto igualitario de la riqueza. En estos momentos nos están enseñando cómo las estrategias bajo la máscara de la globalidad se aplican directamente y sin consultar. Nosotros también tenemos nuestra globalidad y un efecto común que nos une, nos unirá y que deben saber aquí sobre todo que lo tenemos, que es al sindicalismo de confrontación, al sindicalismo que no está de acuerdo y que hay otras muchas nacionalidades para nosotros países en este estado que no puede ni olvidar ni tan solo ignorar. Como nos está ignorando, aquí venimos. Genekien jendeak mobilizatzeko gogoa baduela, alegin hori egiteko prest dagoela, baina erantzuna uste baina handiagoa izan da. Nik uste dute gure jendeak berriro ere erakutsi duela, joan behar den lekura juteko prest gaudela, eskubideak defendatzea inorek ezin digulako mugatu, ez ditugulako mugarik onartzen, eta ez dizkegulako gure buruari muga jarriko. Beraz, gaur Euskal Herritik atera gara,
hori bai, gero Euskal Herrian egiten ari garen bidea indartzeko horrelako ekimenekin. El objetivo que tenemos es reivindicar un marco propio de relaciones laborales y de protección social en un momento en el que hay un ataque furibundo del capital a las clases trabajadoras, a las mayorías sociales de los distintos pueblos que están bajo la administración del Reino de España. Miro plazatik hasi eta Espainiako gobernuko lan ministeritza bitarteko ibilbidea egin dute manifestazioan 4.000 lagun inguruk. Tartean politikariak ere izan dira. Arraulateko pezkaritza etorri gara, uste dugulako gaude Madrilen egon behar genuela, langile borrokarekin bat eginez. Ezbairik gabe adierazgarria da agitz Euskal Sindikatu Abertzaleek egin duten deialdi hau, Galizia, Katalunia eta Kanarietako bertzeatzekin batera, adierazgarria sindikalgintza ulertzeko modu bat badelako, langileen eskubideen defentsan oinarritutakoa eta ez bertzelako interes batzuetan, eta etengabe murrizten ari zaizkigun eskubideen antzinean benetako sindikalgintza eta borroka egiten ari delako. Horregatik babes ematera etorri gara, ez gaudelako inondik ere ados eskubideen murrizketa horiekin, eta babes hori ere uste dugu eman behar dela Euskal Herrian bezala gaur hemen Madrilen ere. Venimos aquí para luchar con más fuerza en nuestros pueblos. ¡Ánimo eta aurrera! ¡Jotake! ¡Gora langile borroka! Bidaia luzea egin behar izan dute euren aldarrikapena Madrilen entzunarazteko. Aleginak merezi izan duela uste dute. Bai, egia da merezi duela postu gara hemen egotea eta jendeak erantzuna ustea, kriston posta ematen digu eta ematen digu animoa jarraitzeko eta pentsatzeko hau dela bidea eta guk asmatu dugula bidea, besteak daude okertuta guk zuzeneko bidetik goaz eta holan lortuko dugu. Bai, hori beti, burruka bera garaipen bat da. Beti, hori beti merezi du.